Hakarta kabaki babun kinang lapmit haki mobile phone ne haki online class haki ni kipor bamenta. Ida Aihun Reddington ikana ibadang pule kelas 12 Hashilong Commerce College. Ilala bantho ikakot kabalapania yuru syakaleng kapertei. Ida Aihun ide ikun jung iba Reddington M Marwing bam kuai hadwar ublay utrai jung kakot kubor jung umau por Highland Post kosi songbat bat mau por YouTube basyong basa hamau yung rip. Ila tho ikane kakot kabashispa akanai perusla tanga po prabanai kata hakini ki benai jong kajing kangdam nakadau kane kaklam COVID-19. Ia kane kakot balasion bat penmi deka blurus ka company penmi kot na New Delhi lapan ia kuleng ka pertei ia ka ebook leng ba ka Amazon bat Flipkart. Laplai pejba ikane kakot da uba S kars imli unong bishar ka KH edisi kot rengkat ka jingdon lang ira brand Marjorie tememesan SR thank ki staff kiloki jor bat ki bahi hasem hakajinga lang haying jung idai hun bankan mau ya kajing dap shi benai iba RM Marwen uba kars imli shwaban pelaj ikane kakot haba jing keren ulong bakane kakot tangna kakerteng ru kala kreng lupai ki babun kamtami ki samla ulai kublei badiaro ya idai hun iba haka arta badang karprasnem ilala bantho ikane kakot tang kani kawai kalong ba ngide ban sopro baki aka borokhat kiwan jia kinom jia klem bejik te pejamai te belor kat baki ba nga susno kani kamte ka coincidence na so kani kajing wala te kani ka kani ka skin mar sho bandap chibna kajing kratno kajing iba maroi kawan poi kani ka hard copy jo kani ka ko ha ka bayar ila tho tinga so kani kamte ka coincidence dari kani ka blessing kani ka kini puso tho kani ka jing ka khu ka bo ulai ipon pao ha kani ka yim ka jampi ti kani kamte puso ngalapai ya kani ka ko ka jing tho ka bayade bat kani ka baong teenage rebellion pi ka subject lara pi kenya kata kani ka subject ka badang kam do kata nomor bonsin hi ki badang dangdang ka teenage bon ki khana kilom rebel wa kilom rebellious wa tenga ngam tip manu ba ajing motivasi gane bantho ye kani ka subject mari pe muni om kani ka tangka subject ru mari ki bri ka athia ki pa mar ki ko ban pe don ayu hopo ki ka subject lani ka title jam kani ka ngaso ba kala long lupa ka jikir khu te saku ipat aso bangan pelajaka ngaso ba kat kata ka jo i bantho ye kani ka ladam dei ka jing ai ka boleh ai pinamla bantho eka nanga persian bantho tentang ki artikel jise ki jing dap sankosnem jo kani ka shalom ba association ki pan ka ka artikel nanga bantho o nga struggle bantho eka naman boleh kam di ka masuk bantho tenanta ki dan ki artikel lagi jing dei bat kani ka Meghalaya Legal Service Authority kipan artikel nga bantho nga struggle hado kata-kata bantho nomor belum ayang ada kita sabantho te hindray nam tayo have nga om kani ketika sab kani katalan ka belum ayapi bat mung ino ka panun kam hok ka nang lesya khmat kani ketika jikar khu ka bai pa jampi wat ila alai hindray idang yo ipi ta katno ke jikman na ka bada jong iban yo i ya phi ba kelapan penmi e ka ka bat kanong ka burom na ka bada jong i na ka patai me jong phi nanta kayin ka sen hi par o le nang ka khu ye phi te ka ka por ngan toat ye ka ko polite ye kani ko kaba ay patem teenage rebellion
dan badai kepat kebadan kam adu kata-kata kam tam mo kapta ki khon samla kapala jeka ha kata gajong bleu pa bleu khon batu bleu mun semokho dengan bleu na kapta jong I na kapta kani kapkot no bleu man ka khon ka jong Kalau kecing dap sih benai kecing kelat no pa jong kayem, te ngikum kikun kiti ikwa ba bania bu lang ha kecing duai, tingi kat kum ni kendiat namar kat kungkap ain sorkar kamsha tingi kat tang ki tembasan pastor ki staff kendiat kat ki parlok pelajo. Di kabakongsan ni pedang sobaya pilang baro ya kejing don kat kejong film bang ya ni klimat bamta bang ya bu lem kejing duai bau blei on ai por nang ya rap ya pedang kejing sosi ke bang ya kendo dari unok mino on ai por bang nang yo kamet bakoj klan bat unang ya rap yang ni hakikam kejing bocung kat kejing pule bat kum juro hakajing imbaman kasih kat kamtam ban kan mau yu blei ting idon ro kawe ya benta kelong ba ikot kenang ya kani namar ka don kani khot ka ba ka hep ka bang ya khot ayin kata ai hun sisa ka ba kala tho ya kani khot hakatin english ting ikwa ba kani kasih ini oban pelaj pajba ya ka oi baru kata la pelaj apa ka Amazon berka Flipkart kelayat global ni ti minta kapoi kan ka hard copy tingi kwa ban panpau ban ya thu lem ye kilo kijor adi ya ki pajba jong ka jela ide lar kan ka dau ikot kenang ya kan ya pilang baro ban ya don bentalang bani ban panpau jong sungu yu play kelor kini ki baro nghiêm cho cân mau ban perkhat ya gini cân mau ban perkhat nane ban yu tang kini kijing nane kini kijing khia ki bawan ban ya ye ka sem ke jongi nare nghiêm cho cân mau ban perkhat ba sindet cho kita kijing ja idon ki ba khra ki ba mayan ki jong play ti kani kijing ja ro kala pelong komta na ka banta kani we ni kilong yin kabak kim sim la yo ning kong kim sim la yo ke jing thu ka jong ble bau ble udan ke ya ka jing thu ban le na ka banta jong ki ba ka ga la ja ka yin ka jong ki kan long pen ban na ka banta ban pendon buram yo ble kali kata ka bangi barat ni jukle ban perkhat kata wan ban ki jing ke jing jing ut ban ni kelat teng teng phai din no ble ban ni ma ke jing kala nyem ju so tho bah kini ki barok ki baja ga jing jungi ki jan na ga benta ba ban ra ya ka buram ga jung uble bidon ka ga bakrau yang siam ban ngla perut nang ne agani ga gospel kat ko yones kalau nong ga bakhat we ga khat ban kong perter agani ga lenong hi bar ka we ge thu sipang ka we ni ga jing ja gamba ga bakrau ga bu jisu la le empat jujang empat jui menuru ya ga bakum kata Bakata kalong gajing penipat ya ulah saras. Baru Yesus ada kerensyai ki khot ki ba kham shakmat baya kan ni gajing ja kalong na ka benta ban ra ya ka buram ga jong uble. Ka ga ba Yesus ule kalong na ka benta ban penpau na ni banyak thu Ban isyam ni ba nikep ba Yesus don gajing ni ka bajam pha ban kan ni kalong yin ga jong ka meri ka mat pha ban ulah saras. Bit bahaya ki dan kecil ke bajan bahabat ki bakane ke thu ai ni sapang ke cede ke jeni bat uple udan kecil ke bajan bahabat kan ke yin rel ong bahaya ni ke por kawan wat ke jingjang ka ba susi na ke benta jo ke yin ha ka ba ulasaras ulade ban mat ya ke jing sitom lampang ulat tia ke jing tiap pang isi la bang ong la dan hospital ka jing ha po ICU la sitom jor ba bat kameri bat
Martha kila tiap bau Jisu ie batang syuyok kuboran hang bau don Jisu ngan mare buat kata-kata ke jing su tu jong ki mar ki tip ye ke jing ade ke bau don bat Lazarus bat ki isong ie je u bana ke dekat khot ke tim ke jong bre ru ke tu ye kata bahaba kila phak tien sa Jisu sa phang ke jing tom ke jong Lazarus ki ong yu u ba uta u ba ie jong me udon ha ke jing sitom Jisu kan ke tien ke jong play uya thu kong kami haba Jisu lai yo snow ke ta haba ulai yo snow ulang kan ni ke jingpang kamlong syakaban yap hanrai na ka benta ka buram ublay ba an pendan buram yo ukun ublay daka Jisu la dat kran syai shwa bakin dia ni ai barok ya la ki jong ki senrang ke jong ula dat kran syai bakani ke jinja kan dia na ka benta ban wara ya ka buram ke jong ublay kani ke jinja ka badai ban dia mak lai ya kata pada uji Yesus lah tu. Batang ketin ke jong pleh ba uji Yesus yo snow ya kata kam sim lalong ke bala berkat kameri bat kamartha ba uji Yesus bran uan ban mare. Hanrai uji Yesus la penslam ban ban. Sim la wanno buat. Sim la eno itu ki kam ki jam ki jong. Hanrai ula penslam ban ban. Sa sisni sa arsni susu ong ketin ke jong pleh. Hadin mulai yo jintep penslam sa arsni. Pak dalam sampai tengkat taruh, uang itu senran ke jauh, tu ke senran beli jangan, yang ini lek sejudia, senran kira lengok kira rumah telim, kim suntu su, ya kata ya ke bau Jisu uang, bakal pelong ya ki bakin ong ya Jisu, ku try, Lazarus udan nak teng joke jingpang ke masyarakat, lesing lapan ang kelastic, atau kamu dah yang ia baginya lek. Hatu mejib na ong ban lek sejudia memtiap bang taya judia kini ki Farisi ki Sadusi kila ap na ke benta ban na ke kila don kaplan na ke benta ban penyiap ya me dan ban kem ya me bat kum ter ya ong ban yang ini lek sejudia kin sa kem ya me da lek sejudia pada bagi kem ya me menong la asyuk ban lek sejudia gajak Lazarus ban lek gajak Lazarus pada Jisu la keren si pun ki kentien ye ki ngene ya keren ye kata pada hatin jong kata ka bau Jisu la keren weni pedeng jadi senran jong Jisu Thomas kita Thomas udah de weni pedeng senran ki bakam artien ki kentien ka bau Thomas keren ka penpau ya ke jinglong jong ki breu bat Thomas hane agat khot ka bakam breu ong ya ki jong ki senran jong Wang yang ini lek lam batu sejudia, bat ini yap no, bat ini yap lang batu. Kata dia kecil keren tu. Yang ini lek lam sejudia, nampak tak tak sulit sepanjang sakem, bat itu sak penyam. Yang ini lek lam batu, bat ini yap lang batu. Kata dia kecil keren kecil. Nak kata lesi ke pemik, nak kata kecil sokia. Nak kata kecil jian juga di jangan di kelongjing. Kaba uji su ui kumba ka kamde ka priority na gabanta jong bandit pe ya une Lazarus ka bakum ka tua na mala ka Jisu le une Lazarus unjen da yo ya ka jing kot ke jing khia o Jisu la ban ben kot ula ban khia kata ka jing yo i jong ki kum ki breu hare tim sim la yo i ya ka jing thmu ka jong play o Jisu ulang play lau em ka ni ka perthai kum ki breu play ulang play wa pura utip lut iki barok bagi tu iki balik jai kan iki jinjang kan iki jeng bola sas berklat no bat ndau Jisu lawan Mary rengkat berkemartan dalam meret su Jisu ong trai jenda meladon uni para jengi unjen dalayo ya ke jingkot bat unjen dalayap Jisu badaman ong lupa bau Lazarus uyok tia Puan kita dan bau Jisu bang Lazarus uyok tia yang try tadi usah kepat mah. Naga bang bang habau uyok tia kamu usah kep yang. Kayu Jisu kan sepang gaji uyok tia jaga jiang. Bagi ni kan jelir gini kiai kita dan kiai kiai berpun bagi berjelir lah kan ya. Hari ini dapat ke kubur ke bang uyok naga dia bau Jisu bersang man peni kelong. Bahwa dalam poin hak ni ka yang ke jong kiai pedeng jaga jiang pedeng jaga jing sosik pedeng jaga jing tu jingkerman.
Jesu ong ya ka Martha ong nga ubalang kata ka ji pan ba ka ji uno banget nga unom yap nre unyo ban em ko Martha panget ka Martha ong nga pada dia juga tahu Jesu dolek ka kamba ka bakra ya ka bala penlipat ya Lazarus pak Lazarus na ka jinyap ulah impat pak ulang beriau kumba ujulong kadang ka kamba ka leja Bakanya gaya tu yang ni. Baka bening kong kolong babang imat ya gajing em gajong ni. Kong kibreng ni melak masong tho ya gajing temu gajong ublay. Ublay udon na gajong gajing temu na kabenta gajing em gajong ni. Kong to kemba ngal kren na kapor kabangi pendap ya gamet kabasak gajong bak marweng ngal penken mal yakin gajong ublay. Jaranya arf kendai kat way. Kawa ublay ang ngatip ya gajimut ke bangal perkat siya pang jongpi. I know the plans I have for you. Ngatip ya gajimut. Kisanran gajong Jesu ka Mary baka Martha kem siya masuto kem siya mapaypang ya gajimtmu. Gajong uteran bo nang pen Jesus Christ. Kawa ta penya tu lupa ang kini kay barok pinja na kabentaban pempaw ya kaburam gajong ublay. Bahkan ni gajing jai ke belajar kan ni gajing gajong ki kalau penpau ya ke buram gajong ublay kalau penpau ya gajing krau gajong ublay bau ublay ulang in control ya ki barok ke banja gajing ja ke basausi ki sem gajing ngilak banduk no ke bagi ke batwan gajong ni hari kata kam dei ban long gajing duk jikermen na ke benta jong ni bar bau ublay uang ngalong rekat lembak pi ngana mino konswet ya pi bagi ni ki baca ki yang ke jom piwan shim bagi ni ki long ki ba ublay shim latip ublay latip lupa ki ni ki baca kombo latip lupa ki baca ya Lazarus ya ka yang ke jom ki latip lupa ru na ka bentakan ki yang ki ban saja namar ublay ki barok ki syong ki kti ki je penyat ki jong u ya gani ga jing em ga jong ni don manu ru bala batong bangang ngalong in control ya ga jing em ga jong kam syong ga kti ga jong hare ga syong ga kti ga jong ublay ki baca ga jing em jong ki bani syam ga jing em ga jong ni kenam ja klam ga jing tip ga jong ublay Bat namar kata kadang kam yang bangin kan mau kini habak hiwan kini gajing ni kan mawan pai sya ublay nyen ngek ba ublay utip ya kini ki barok bawatlah ngilade banduk no ike bi ki bathon ke jangi rai ublay onom no yang ni onom kat nama ublay utip kambang sing lawan berkat kum dong ya syu ya kini kisni ke barang sah ke snem ke barang kum dong ya kum dongin survive hagan ega perthai kum dongin hagan ega perthai hanre ladang isau thu ya kata kaplan ga jong ublay ba ublay udon bat ngi ba ublay utip ya ki baca ga jing ga jong ni kan mau ba ublay udon rekat lembat ngin yo ga por bagin la banang ya chakman haga jing ga jong Nakal yang idai hun ilethu ba ilatho ikanakakot tangapo prabanai hakapor ba iklam long school namar ka jingkhang dam Ilai tu bagan ka kot ka kran halor ka jingle persya ki samla haki arta ki bakuma i. Ila pau bagan ka deka arta baki samla ki kwa banele persya bat kam dai ru ka basniu banele persya tamba ka jingle persya kam dai ban pensniu ne pentut ya ki we ne la deru. Ida ihun ilai tu badai ikpajung i bad i bakha iba SKM marweng bat ki bahaying ki bala pencelur ba intho ekene ka kot kat kum nakajing ika jonga ki parlog ne ki bahayang bahasam ki henman ki para banga ki kamdan na kata ka iech ka balang rebellious bah tidong nga jingmut jonga ka di tangman tho nama ka di ka hobby ban tho kan khampoi perkhat bakan poi do ka book kum ne te nga tho ru nga tho ki bon ki banga tho tama dongya kan ni tengal dan jingmut hi ban mi bok tang mga kamor pad haka iech ka jonga kan nga shu on ba dien post nam ne at post nam tang ba te ka jingmut ka banga ai kan ka teng ba ka dei ka haka iech ka jogi tin iech ngi hidon kam ngilong kum ngidon ka message ta yaki adults ne ki ba hadin jongi
ba ngidang don haka ich ka ba ngidang date ban rebel ki don ki ba dong haka ne ka main character jong ka ne ka choose ban num rebel kan tang ba ka yu ipat ya ka hen jong ka rebel ti long ngas penwandor kan yang ta ba lada kiwe ki la ban rebel ti makar kala ban rebel ti lada makah kam la ban rebel kiwe ki num la kan rebel ang ka ko ban pen iya kata kan ka jingmut kan nama as teenager ti kibun ki ba rebel ba ang kata ka jingmut ki jonga ka banga thoi kan ni ka ngas dang tho mention snam hi ngas dang tho ti ngat pendap no tau snam hi hagi benai January itu ngat submit no ha company bah penmi kan ni ti tong tu hi ka simport tang ki Rabna sarai. Ngandal adoption online class tu tengah thok hi no. Tu dan kipor da ngal ali school ru ngas thok ha ka code ha copy tu ndak wan po hi ngas type kan ha computer. Dan aptai shong class 4 fresh post nam aptai. Thok ki story se ki stories basu make up tu ki belong ki fairy tales masya pada red ni dapat ki fairy tales movie tu masya dan kita ka jingmat om ba kumno ki beri ki la te ban imagine kum tu ada ki way ki la te beli ngaro kan la tau ba ki fairy tales ki da daythan ki type ki jonga ki bon ki bang thor ki belong realistic tama ki di fiction mostly te an om be papa ma ialah dia iong ba best re ta kam tho ma tamba iong ba ipoi ha kam tho te ka jingmut ka jongaru mchwa ngam kwa re te ban long dong tho ne am kwa ta chwa padang re ngadan kata ka ia ban long doktor kan tang ba i papa pa iong ba dadi balong doktor ban ban pe kam chadong ta hadian ngasdang perkhat dadi banga choose de kiwi ki judge long ki ki kerja kala ban effect kan ma no ba iong hi ipa ba I expect yang kan bangin penyat ya kam kajong te hadian ka tu tengah sedang kenal bang chan melian ban tho te hang tu ngasa ong ba dadi bangalong nong tho ne ngadalong journalist kum tu kan effect re no kan nong nong benefit kan beneficial ya papa ta ya kam jong papa yang ngaruk kumjo pada ke ka hobi ka bangadan kata ka ba inspire yang ban tho te mostly re dan batem ini kai kem tep ya te pergi nong hikai te ngom ju penpal kan sule be secret ngom ju tip te bakan wan poi kum ne kada ngom badang la ba bu secret be nama di bang show off kum te yo kam poi kan sino ma kadang masih bawa masih book secret kidon ki book hayang ki dictionary ki English grammar usage gitu te ngape jingarap na gitu ki kadon mention snam nama wisu shong be hayang an te badang surf kum tu ha internet kan te adang use IG tipo Instagram te ki shadwan ki advertisements kan te ki boni ngala ayam ngala thok ki nong ki codes ki tengah submit ben dah submit ki mden ba I respond kan ki we kan te ba I respond ka ditang ni ka blurus kan te ngaru ngalingo ang itu ko ko ka I respond te sadan ba call pat ki ko ban ya keren khambha kan phang kan ni ka kon bang tho ngapa kham dan jingmar kan ban tho asu om ban post kai to te ki I kila show ta ka interest ki om ba ki don interest ban publish kan ka di ka book tengah sedang ban tho tu ngasa sedang ban publish ban submit ki te hadian ki sedang ban push forward no kan ngasa ya thu pat hiang ba kumne ba kumtai te papa ru support ba kan te wat laim dan show ang ni ru to mangat ba la comment ngin pen mi kan ni ta kadon ka ebook ru ha Google Play Store tu ka books te kapoi globally kato te ketika ebook te kapoi globally tang katoi trai kini ki hard copy te kidang serai minta ban poi te ka soft copy te kapoi bai dapat mangi ki teenagers ki bon ki bam yo te ban support
ni kibon ki bayo ka support na yang ma tambah ki babon hi long kin dal adon ek talent ka jong ki bon ki bam ju sha support ta te long ka main em ka jong aru ban thoi ka ni ka de ban pen i ki wei ba da de ba ki le kam dah ka ya ka por ba ki dang long samla kom ni ru long kam de te ban affect ya no ru ya ki ru kam de ban affect ki dah kwa le ki ne ya ka e ka ba ki man rai kim dir ban affect ya no ma te kata ka de kam main em ka jong a ka ba ar pat ka de ban ai man sim ban ai man sim ki babon ki ba puli ka ni ki ba pet yang ki ba itu yang ban ai man sim ki kenapa ki nom long down hearted ki nom sha long discourage ma ki di ban long encourage ka ki ka ba ki man ban le ki ka ba ki kwa ban le kata dan jumut matho ge patukat ki dang bun ni sarai sana ka plan dang dan ka plan la sang tho na ge sidang sepat kibun ni lah sedang tho ar li kita kibun ngat padan idea tan ra dengan sedang tho biang hi dia na buat ka quality ka dei baki dei ban accept ya ka reality mostly am ka dei ban accept ya ka reality ka ba ar ki dei ban long data baki tho ban affect ya no ki dei ban tho ban pen support pada kiwei kan ki bapule kan nikah buk ya kan ka buk ru ki de ban tho based on facts based on reality kan dir ban ong ban tho ban pen isi iwei ni ban pen install iwei ni kom no tai ka de ga men kan ban long author now according to my view dari kom ta kan Nakal yang ubah SKM Marwen, haba keren nakal yang kaying ulai tu. Bahaka baneng kong ki klempoi perkat ba idai hun Indoni ketika Sabtu. Kum kaying uba Marwen ulai tu baki kershan bar ai mesim syushu ya idai hun ba impenan kam ho ke kasap ka ba ubleul ai hai baru ba inang penmi kambun ki jing tho nang ne syakmat. Tau ka baneng kong kalong kum ni. Ho nadu basdang kala persang bantho kini khakot kini para jongi. Te kaya tu khana hayeng hasem kum ni kaya lap kaya lab ya ba katho kani khakot hon nong inang perkat bakale kai pli ki YouTube ka pli ki ten rai hadin dala page ko ong bang atho kot tingi kelingi perthau ya ka tiong pha ha kamil jongi ngin yup check ten dang ilap kala pha ngi check ya kata kot wat la kampat pendap ya ka jung tho tingi pe ya kata jung tho ka ibyang ka ibyang palat tingi nang ai man sim ya ka pakanang kiu saprang kania saprang ni encourage ya ka ni ai man sim ba pidai bania saprang tingi keran hai ngasem ang ba mdei ban pendu mesim nama ka jing tho kam dei tang dak tin khasi ne tin lokal ndai ka de tin international te ngech kham ba kani jing tho kani khot ka bangilai check kania global bat kalong ka jingkur khu ya ki wei pat ki para samla na samla bat ka jingkur khu ru ya ka yengi ka ying kasem ti dei ta ka daw ndang ila ekren kai thu badan sakanika company Blue Rose no kabalawan terwa kalawan ekren yengi ba nilai afun nilai pen bed nilai kundu ban le ban siu ban ban tada ban penmi ya kani khot ti ko ang bade ban siu hangi ngin yarap ya ka ngin aibor ya ka pha ka story ngin pen check ijing duna ka kramar ka senten kanu nama ka de jing sedang jongka ngi de ban ai mesim tingi ru ngi menjur ya kata ngi discuss hai ngasem tingi ong ngin ya chaprang tika kani company Blue Rose ka de ka wen ki company ka ba ai mesim bai khna samla pakin penmi ya ki kot ti ndangi la yakren ka phya yang i bangin seu haki installment ti kador ka diga bajam ba ti ka jinglut ka jongi kalong tang hapo khat san hajar nong ti nda kala asyem kala ai kala konsol yang i kala ai jing tib ba kala kani khakot la dep ti ndangi la ai men jing menjur kala dep lut ki jing seu jing tra kala pelaj ya kani khakot hapo ka Amazon badara Flipkart ti kila ban yo
lomba kini ki artili ki online shopping wa tikan ika klaya wanra ban yo ban baru seperti mdi tang hani po miklian po India ti nda kila pha hadin spor kila pha kini ki hard copy tiki ongit sedang sawan printang sans pak kopi haka hard copy ti menta kidang dep tang diat ti para yang hindian ti nda la don kam la sai sni yo don ka jing dawa tiki ongin sapen mi biang ti namar kata ngi kum kai kasem longi ai kam sim sport ya ka bakanang ya chaprang bakanang tho skiwi kot laki long ki novel laki long ki kinu menta bakanang kiu nang ni chaprat wa hapen ka jing long khna jongka rekan ya chaprang te kan long ka buram ya kai kasem ya kariga jaj benreu wat kham tam e ublei te tang kata ku le sibon